kia ka Mawkyrwat ka ke snow ka baka ka kerdo ka kiat kam kerdo ka jingan yon ka dibikiat mentang seke hidrox kene ka Blei on bishar ya ki snow ki jongi ladang idang ya kerni ka batikya kam dansu ka tagadi pendan boram yang trai kak tim ka jama Blei go to pendan boram yang Blei lamba ka jinget jopi Pakata ka jinget kalong, pakato nakakabor, pankelab hayani, nakabagdi ngim disu, nakabato ngim tusu, nakabakrensiw ngim krensiw, nakabalik sakhilam ler ngim sakhisu, ila im ka jingim, kabakoy kababha, ka jingim kabapensuaw hayo try. Kipendan buram na emyo Blei na ka jingim. Pada katu kan lagi jingjia kita kanu ke Jingkren sama ngasang kelai hagi di kendiat tayo ro rengkat ke Jingpang terpain kadang wan poi samet amarian kadang poi samet sidli anu stoy pada lek duai di Jakarta de kabapulongo I babon yu pai Kristan I batok ki basok Kynthei long kemi kiong are don pi ki parab ngai jong Kiba menswa kitang don na kanyam kasi kanyam rem te kitang ya phaki kidaya di kiat ro kiti tang maluma tementa pat nda kidaya long kenjarang Balang kiti kampun kay kani kacingim ka jongi ipendan buram nem yo try kacingim jongi ladingin tat long ya kakateng ka jong kisu Idawa bangilong kindong yaram. Idawa bangilong kita kinong yakit ka kam na ng pray. Nagajingin jangi kamlong. Kajingit ka bau Jisu. Kadibanto na ka kabor. Balakban pengkelap hayani. Kabar. Kaday kajingin. Penton buram yo Blei. Kajingin jongki. Kajingin jongi. Upo ka sitri jongo sa ki Pilipi hakandong ka panantong bagat kot ka bar baway wang yanga ban em ko fresh patpanya ka ba mentoy ken kajing em jongi amday tang ba supensakot no tang namar bagilapiang yang Jisu ngitan kam banza imrode Im kajing im, kabakoy kababha, kajing im kau pendan buram yaw try. Kadon sa kaway kakano. Hadin bagi missionary nari Wales kilawan na sora. Gilayo banyalap yaw Jisu. Uway na pleng ki parabungay ki blabot, hakajingat yaw Jisu. Uday utaws im kena, uborsing si Laong sempala penjari penbenar sanat bodek sim kena. Mereka hok penlong sim nomor kri jongu ulong sim. Euni ulalong sim. Euni sumlong sim ni ulalong Kristan. Ula bod yang Jisu. Ula inono ay jinglong barem. Ula bod yang Jisu. Hadin ang tapat ukri jongu ulong sim seorang ula yapno. Anda habla pendep ke kanyam karukom batang bosim. Di ki kadar ko kilalek ban kerpangat yo borsing. Yo ko borsing sing. Pide usim kena. Bat menta bat ni kwa bantung sim no yapi. Ila kerpangat yapi ba pimprian. Ula kena. Am tre. Nada yo Kristan wong. Nama sora di belong sim Kynthei balong ke Kristan. Kini banlong kiba na kanyam kalsi na kanyam sora kanyam kor pong ngalalong ngangay yung Jisu dadun kawan takajingwan kung kita kimentri kibalas pong malumala kimankiar kidan kila kren katan bakat kampanye rangpang agri kimentri katar kor kiyang ko borsing Medei hok mame banlong se. Di lamela long Kristan,
Terika don tekade kacing kani ka pensenjor nok kerpang na kapenta jome agak tim pareng yang ka concession kadon kajing pensenjor pakata galong lada me bela kongo ban long sim tingin ailat ya me ba men declare swa kapor ban thung sim ban suong ngalong no akan yang kasih ngamlong Kristen ngalong no akan yang kasih. Tenda mela declare kuntang in sa pendep kan ban penpong pansiat ya me, bamelong usim jong kahima sora. Kijingmi kitan de, ped na tharia henamajai hadukat no binyo ya katu kabay krong nang to. Sa kiway de mentabla don sa kaniga headquarter jong ka district hangni, de kijingyo kinong gibajur. Nagaling ka sorkaro kina buram ya me. Denre mulong katkata de. Lada men suong suaban thong sim ya me. Bamangday suku Kristan. De Maria bukti ba penpong ya kapansiat thalor jame ba mame melong sim. Maria tep sa penpenano ba melong Kristan. Ginsyang ya me. Nama kata po hima seorang. Kita gibala long sim pati long Kristan kisah kudus imam tau long Kristan. Te ki ayah kata ka relaxation kata ka concession. Mudayos ngel ya ka bakum kata. Uni usim uong ya kini Kynthei. Yang laksu ban kenal di Kynthei. Uong kuni ngala panlauno ya ka sopi ban pangbiang ya ka. Mereka cia dei jonga baru Kristus trai jonga kamlong kunta kajutan hapeng jonga Blei on pit ban penkeng kadei bane jiunum ngala panlauno ialah kesopi ban pongkeng ya kan mereka cia dei jonga baru Kristus trai jonga kam dei bandong kunta nama kajutan hapeng jonga batu kadai pandai sirta kim kuno unis mu pundan buram yang try nakajing enjo kadon kajing wai sem gol dalele nganom paipan batado kanu kani ka kranya ni yang kisui ki baman nda makini di officer na syari dekat Kiblayoy ka posting banwantray hamay kangaya jongi. Badon na pleng jongki gibangalayo bani kentut belawanong SDO civil hamni gibamday dikasi. Dadin baglatray katu ka depor. Bonway na pleng kita de uskatri jong ka NEC bangayasyo nagasintur jong Bakidon kibreo. Kibalaleg pan ya kentut ya ki. Bakila takibut kalan kibasyang bansay ya kani katay kadadong kini kibomlong Kristan kikali tamay pide ki Kristan en kajing kali yang yung talong kilong ki Kristan Naging sa ong kuya ong lem Kristan today tang hapulpit padaying mani lagat ng tuti sa kachong Hanong idan ni pendan buram na em yo try. Da kajing im jongi kabaman la kasi. Menin nga tang yakendo yo way parlok. Barang baya ulilang mensua. Long tangulong yalam. Hadin bun snen nga yakendo yo. Ula kam temen mo banyang nga telas dan kri ula li chat baro sikri. Ulayang itu nama bosnat berisin ayo, ini song hangta. Dalam David yang kepada banyak beri, dalam ini nangta kenal hapus lam. Contoh polong puan paduang lele, pastor ikilang dari kali ngok kali jono, ke kali jono tahu polong, tu yakir. Anda pengilai kiu kunta kali jono, tengah kali you tahu. Polok ubalalong pastor. Ang pastor, pila ang driver kundi pinyaso daladi.
wong em pingam nyasu wong boleh tu sestang badia thok wong kapor ka banyak mangai ka surok ai polais loyeng tu sisin ngabe ka taksi ka klem ai pas utau nangnya lajan de kapor ban ai pas yulot nang tau ka kiu pun te pasenjar persengek jeka bom lai wong ana bitar ngalape na de o ya jeka pakhamatan wong kentan dan mat kentan wong kai ka kali ngahian nang ta wong narendang ali satang ban bok utau nangnya kali wong ma pastor ni bom dia sok menon belong pastor utang imat dia sok deh gaduk sayo mi pentan pulang nem yo Blei haga jingim jongi de tenau kela ka bamut nok wong mentang amnya kali sup nama ngadombi kaba punya tuhok kumta tapi bakat no kolong ka baba ni nem yang aban em kalau Chris in pentan pulang yo trai daga jingim jongi kabaman lakasengi em padutrai pun Snaitang, utrai pun beriang yang ini. Kabenta kabalai jong kajing pendon burung yang Blei. Kadai bangit penpau, ya kaburung kajing utrai, lembah kaakor zongi. Kaakor kolong kabakodor, kaakor kolong kabadon kam. Benden ka segi kadon ka kerja training jong kitu ki bayar trai ki kam kum ki padai ki accounts ki treasuries ki bawan ro along na Caro Hills east west ki one southwest ki don east ka hills ki don jan yang ari boy but east with west jan yang ki don ia dan tangkumba live ho live sunwood AA kini tang kita ki MFS Meghalaya Finance Service te ikong W Salam iba de director jungka accounts but treasuries te lakhot sobha yang sobha banwan ai Jingkren kerja seminar te ngalakongo ban lek hangta tinggal air ya kapepa ke jongah dan hang tu kidang sak kopi sekumba sispa teli namala don kile simbon kile rak tinggal apun krek kampun kini sispa teli di kopi kidang sak patngah kide tin pareng ke mano na breng jong pi di banapo ka distrik ki basukwa ban pule kita sispa teli people kampan sale dalong kepala sa yatu ikong markanti marwe ibadai mai blakot sopai nga punya berwan jene dengan ai tai kami bare tempat terkok tin pareng ketentang kuba kaar kalai page de kala bentoy nomor kila siongo sikadeng sa ong ikong markanti omdei etang ki parable bomdei ki parable lo takwa yo kopi kata de sapun krek kerpan na kapenta jongpi Denda pengilai song bam ini director yang keren yang aku ni, yang pastor. Di kodi yang pastor, denda lagi kapot bakam kodi pada orang babar, namai berbod lagi ni bahaya, babar. Yang pi pastor mentah kibril jami jelas start, kilata piki office jami. Kynthei senang, bagi belapiang rata kita di office keleng. Mereka badon kam mentang kelong omdei tangga jingstar, nama kebatuna tan kade kaakor, ikren ikabadai, kaakor, hanggo kaakor, jongi, langilapan wong kiriunget, langilapan kum kiriunget, ilapan fail pada kaakor. Wajib tu je kene ada Jingiaseng kilong kemi ro ka sabli kilong kemi jangka Balang Blei bagata kalong pagalaton ka wei ka Jingiaseng badia kani ka khana ngayo menbau to polok janga Ukraine hagata ka ying mane ka bakiong ka Saint Thomas Cathedral ka kerten jung ka tagasnong ka de Kutapural
Makanumba pagkali katiru bala kabadon sa Central Travancore sa Kerala. Wahai kini kakana. Wang kadon ke Jingiaseng kabala pulong hari India. Bakila pulong nagata ka hotel kabakiong ka 7 star. Kini ki hotel kita lagi jam di Kynthei 7 star. Dengihan of East India katkun ke Jingkren jonga kentup ka Sikkim. Kapal kumbang padon ka way ka 5 star hotel padon de. Kabrama Putra hotel ro kabaguati kadang day tangka 3 star. Kani ka Pinewood hotel ro kadang day tangka 3 star. Hano di India jongi padon ka 5 star hotel patpoy ka Jingkren jonga. Dehakal kata pergiladan, tekatan ke 5 star, tekatan ke 7 star hotel ko kata. Tengah suanta pakalong ke Jingiaseng hang ta. Naman gampat pernah sekiwai-kiwai de. Mumbai ladan, Cochin ladan, kiwai-kiwai de. Ngasumat kumbakan de akal kata. Kinawan kita kibrel na kaleng sodong jang kali Europe na Amerika. Bakunjuru ng Asia. Kibrel kibaton ke Jingkren. Lawan way brel. Utaw de umendrus pa upalanang belastan. Banuan siya kata ke seminar. Namar ba pensayo kata ke 7 star hotel. Laya tuba unjumelin. Pagkata kalong. Mariakin na kabatya. Takmot na kabak mo mga legyay kay step. Dewa legyay kay step. Anda layay kumtaw prongi kini ka overcoat bajrong. Ringkat dan bakapang jama. Ulalay banlay jogging yung basya mare. Tuk kumto. Tinda wuluan pain daw lastang bantay na magaday kajakat kabasaan. Detang kumba si Pao mitare ay swagagit. Uyo iyo nung krong dang step unilasyon. Utaw nung krong wong ko sahib. Sngobha ay pisa lemina. La armit na kranba. Nakna. Utaw sahib daw niya snail. Wala like siya dyan. Wala tuwan na ka nika black coat, jungo overcoat, kumni kumtay. Wala pakidon tang karumah. Wala presyang pantari sa sini siya forum lang. Sa kanika plan panjamar, wala stang pantari kumtum dan. Diwong no kumni. Ko parang! Ngam don pisang na kret hakamra. Sa iya na panganisim ka pisang ang sa ay hame. Wong yang kini kekentin ko parang tutonong krong pat haswabong yang balik namaste wong lakta iki kejat banang tao namaste utong sahib wong sahib ko babong sahib ken nay ay suka pisang nama kila ay nga yakababyang pura nalakdang mentang ang kanso wong utong sahib baik yang kumta wong ambra pisang ni kata na kamrangan isim ngan saay. Wong AMM sahib. Di balay kiyong kumta. Wong PE sahib. Nangalatay ka nagakam krang wong ta nagitaw prusnem. Tinano mga tay ka nagakam krang. Namar mga song hadyan jong ka nagagit. Kibreo kibawan banay pisayangan na kibrati ka pisang at ngay. Kinapentil. Don pat kimawan kenjat yang na. Dan namar mga songkrong hajan jang ganagagit. Inong mayo mong krong basma utong katno ng ne. Padam don mano bakran bahaya na. Haka history jang na. Daitang mapi sahib. Baong yang na. Kupara. My brother. Kakor. Kabamana haplang jami yung kinikisni kabamanta. Langilong kiriung ngay. Langilong kibala kata M Kristan. Ila siyong naki-platform ba't ila yalap yung kating kajong Blei. Kabatuna hangi katika akor. Sani sano katika akor kajak apreng jongi. Mentah kidan satang katinya penteo katinya kerenben. Bada kababurong katan kawai ke komite. Kajingalang. Waduh tahu bateu tu orang bahang ta, bateu profesor, walau cuma mentau ayat no. Jingiaseng yang kena kalau kamlong jongki, jadi bateu khasi jengi penang banyak senior no. Mau balai kumnung ilapan penduk no kena kabaya sin
Kynthei, Maram, Kynthei, War, pat kum ta ter kum no ba tu pasiawin pastor ka komiti biar don lang baru pastor o pastor bakran ben di Kynthei baki Maram udah suntang keti seno ka kor mentar kacing tom kacing bitar bamdon kenten balaban batai Makadong kajing siya, hakadong ka mga leksyon, kadong laban. Kailan tayo kami mga rito ha, at jurong jumi, katangin Tiriyo konksiyo, tumawdayo konksiyo, try, lamang pateng. Tiriyo daw konsenran. Teman, bapenso, na bapenlaw di dyan, kumto, inasyit, tidak sempat. Dalam sungguh tu latek ko karong sabon gikmat. Uyam usri ujulau sempat antari. Lapun pangjanyi orang kadang makan cuai kiskor ke bitar me kunda. Ani tiamen mero. Nungkong dang yam hadin not suban yam senget hapan gabian. Hadin mulakam kena untuk kensan usuan mare. Ani wokyo, ani. Hei, usus kunta, tedang ya songkai kama songkai. Kita kiwei long te, balai long ting hadukat ni kane. Long balai meting ya no. Uting namar baitai trayeng. Ilatin itu suri wahe ba. Batong suri kekemut cukup bisa kai keba iman pangai kesentul harus tadi berengkang. Balai me wan siam tingkum ni. Ni ngayu yang suri. Ubah kekemat cukup kelungkong kekemat imei. Kekemana yu di penpau, di pendang burung dan di Blei, nakikting di jongi, nakakor di jongi, kiat fursan teligis dan juga niat menti ke Mawten desek, juga Jingiaseng Kynthei. Kilalong kita ki glorious years, kisnem ki badap da kaburam, layoban ay kini ki memento, layoban kan mau buram ikito ki layo tiap no. Hadir namne, akan tuai jadi penek pensan, dia kacing pendam buram, dia kabau polu upundun kam dak Kynthei, pilom kacing eupi kacang ukres, hakacing nek kabau walam kacing kala kabau ham, hakacing kabau pintre pantiang ye kanu kabau deh, pada kalian gakor, mat manu bayi iya tanda ki Kynthei jauh Kinsom Kynthei kinang bot jauh Chris. Putrang keko, putrang dorong kadang, dong inyat wae kenapa? Hadrai babang ainggo kiamne. Babang idon kumne hagen ngejaka. Kani ko kenrat kam sundai ka theater. Kani Kynthei ka drama lani ka bioskop. Kani Kynthei ka tamasa bagkano kuno ka balay rongtong. Kani ka Jingiaseng bagidon tangyang day. Mayroon ba yan kabalupatan o bagkantang kat ni? Nang sa ay Jingkren gaya kamat jome. Lang puso pa yaki preo na puso pa yan eh. Bawarapeng ka jingplot yung ako kandang pabana. Ya kemau tuang bat kemau kendian. Bamiyan nga kamat yung bat medon na sendaring katan bat nga. Yang kuatan tatrong ya keketeng jong. Yang kuatan ban super pa yun upay pa. Ngawan ba niya po upay lang ubagkantang nga kinapror. Baka jingay kami kalong kabakodor. Kalong kajing punton from yung playbo pa, playbo kod, playbo masay makod. Na magataga jingay kato nakakabor. Panpungkawa kabamot, panpungkawa bahay. Bagin lang gikon kay jome. Kiba mame besem kajing sopan.
Nawani puro haki magnarungan le ye kata. Berkata kalau berkata ke jingek ke pangalamat sisen ye ke pangalayot yang name. Nanda em ke jing em jonga ke jing em ke paman lagasni. Pada ke jing em jonga nganong tatlong yame. Nganong pencak purong yame. Nganong piak porai ye ke keteng jome. Dengan penton purong ye ke keteng ke jome. Berkum juru trai bapa ke jingek kendo harum haneng. Yang apa kelang keting kitli begiting bangi keren. Kira trai Yesu yang apa dibilang baru. Bangintit begadon ke akor ke bahatam halai. Ke akor ke bawat yang nongkrong. Bebelas ma iu jet bebelas ma iu tung. Banongko para. Bang suban tiu ben ban keren ben. Ban klop yang wondai ban klop. Ban sumar yang wondai su ban sumar. Ban ma pi ke bon desu ban ma. Ban ten ke bon desu ban ten. Ban wat ke bon desu ban wat. Yarap ke ni kum ke Balang. Yang ni kum kon benrel bagi yang ilang baro betul negeri kapor. Lang ilaban klet no yo oil Snaitang. Dari kini kejingikai ki bakoror jome ko Jisu bagi. Ya kejingit ke bawalam ya kejingko ya ketono. Ya kata ka jing em ka pangindayay ne hatu ka bakot. Bakum juru haka akor. Kata ken kalong ka jing ubi. Ya katesek. Ya ki Balang. Yang ilang bakum kejang penreu. Nak benta ke puram jome. Amen.